Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida Trump yanenze cyane Israel na Iran abishinja kutubahiriza ihagarika ry'imirwano hari hashize amasaha makeya atangaje. Abantu benshi baguye mu bitero byo Burusiya bwa susi bisasu ku mujyi wa Dnipro n'umujyi wa Samar uri hafi yawo mu burasirazuba bwa Ukraine. Mu Rwanda hakomeje urubanza rw'ubujurire rwa Beatrice Munyenyezi wakatiwe igifungo cya burundu amijwe ibyaha bya genocide. Tufitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kabiri turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Duhere mu burasirazuba bwo hagati. Perezida wa Amerika Donald Trump yanenze cyane Israel na Iran abishinja kutubahiriza ihagarika ry'imirwano hari hashize amasaha makeya atangaje. Akoresheje imvugo nyandagazi, Bwana Trump yavuze ko ibihugu byombi bimaze igihe kinini birwana ku buryo bigezaho bitazi icyo birimo gukora. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel byatangaje ko ingabo z'icyo gihugu zaretse kugaba ibindi bitero nyuma yaho Benjamin Netanyahu havuganiye kuri telefone na Bwana Trump. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian byatangajwe ko yavuze ko Iran izubahiriza ihagarikwa ry'imirwano mu gihe cyose Israel nayo izaba irimo kubikora. Hagati aho umukuru wa leta y'Ubudage Friedrich Merz yatangaje ko afite icyizere ko ibikorwa bya gisirikare bya Amerika na Israel muri Iran bizatuma idakomeza intego yayo yo gukora intwaro za kirimbuzi zo mu bwoko bwa nucleaire. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko kubona Iran ishobora gukomeza gutunganya mu bwihisho uranium kugeza aho yakoreshwa mu gukora intwaro ariyo mpamvu abahuza bagombye gukomeza kuganira nayo. Umukuru wa Qatar yasabye abanyamerika n'abanya-Iran guhita basubukura bidatinze ibiganiro. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi karavuga ko Israel ikoresha itangwa ry'imfashanyo y'ibiribwa muri Gaza nk'intwaro ngo ku buryo bishobora gufatwa nk'icyaha cyo mu ntambara. Kongeyeho ko abanyepalestine barenga 500 bishwe bagerageza guhabwa ibiribwa, abenshi bakaba bararashwe n'igisirikare cya Israel mu gihe bari hafi yahatangirwa imfashanyo y'ibiribwa hagenzurwa n'ikigo kitabara bari mu kaga muri Gaza kitavugwaho rumwe. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Fenega Kwaya. Ikigo cyashyiriweho gutabara abantu b'i Gaza kiyobowe na Amerika hamwe na Israel cyatangiye gukora kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Hafi buri munsi kuva aho gitangiriye hakomeje kumvikana amasasu ahantu hatangirwa imfashanyo. Ibitaro bya Red Cross biri hafi yaho byavuze yuko abantu babarirwa mu mirongo bahagejejwe bafite ibikomere batewe n'amasasu. Umuryango w'abibumbye ntushobora gukorana n'icyo kigo cyitwa Gaza Humanitarian Foundation. Umuryango w'abibumbye ukavuga ko ari uko icyo kigo gituma abanyepalestine bashonje bagomba kugenda ibirometero byinshi baca ahantu harimo imirwano kugira ngo bagere kuri izo mfashanyo. Ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu riravuga yuko ingabo za Israel zarashe ku bantu bari baje kwakira izo mfashanyo bituma abagera kuri 500 bapfa. Iryo shami rya ONU rivuga yuko gukoresha ibifungurwa nk'intwaro z'intambara cyangwa se kubuza abaturage kubona ibikorwa by'ubutabazi ari icyaha gikorerwa mu ntambara. Rigasaba yuko hagomba gukorwa iperereza ku bantu bose baguye i Gaza. Tukomereze ku mugabane wa Afrika. Bahagarariye ibihugu 12 muri Kenya basabye ko imyigaragambyo iteganijwe ejo muri icyo gihugu basabye ngo izabe mu mahoro. Itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu hazaba huzuye umwaka umwe inteko nshinga amategeko ya Kenya yibasiwe n'abigaragambyaga biganjemo urubyiruko ahanini rwamaganaga gahunda ya leta yo kuzamura imisoro. Nk'uko byatangajwe na komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Kenya,
nk'uko rero yabitangaje abantu 60 baguye muri iyo myigaragambyo yamaze ibyumweru. Ibihugu 12 birimo Amerika, Ubwongereza n'Ubudage byagabishije kwirinda gukoresha icyo byise abanyarugomo baguzwe kugira ngo binjire kandi bahungabanye ibiterane by'amahoro ndetse no gukoresha abapolisi bambaye imyenda ya gisivile. Abantu benshi baguye mu bitero by'Uburusiya bwasutse ibisasu ku mujyi wa Dnipro n'umujyi wa Samar uri hafi yawo mu burasirazuba bwa Ukraine. Umuyobozi w'aka karere yavuze ko abantu 9 bishwe, abandi barenga 70 barimo abana 10 barakomereka. Ni inkuru ya Dani Abehad mugezweho na Hobe Patrick Misigaro. Umukuru w'igisagara ca Dnipro yavuze ko ari cyo gitero kirimwo ukubahuka gukomeye mu bitero vyose bimaze kuba muri iyi ntambara. Abajejwe intwaro bavuze ivyononekaye ku nyubako za gisivile birimwo amashure, ibitaro, inzu z'uburaro hamwe n'izikorerwamo akazi, cyo kimwe na gari ya moshi itwara ingenzi. Inzu imwe y'igorofa yamenetse ibirahure vyose. Ivyo vyanabaye no kuri gari ya moshi igihe ico gitero cagabwa kwihinguriro. Video zashizwe kuri internet zerekana ingenzi zaguye mu gahundwe ziri hafi y'indarayi. Baciye bajanwa mu bibanza byo kwinyegezamwo ibitero bivuye mu kirere imbere yuko bemererwa kubandanya urugendo rwabo muri gari ya moshi yindi. Dusubire ku mugabane wa Aziya. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi Amnesty International wasabye abayobozi ba Pakistan gukora iperereza mu mucyo ku bitero by'indege zitagira abadereva mu majyaruguru y'Iburengerazuba bw'igihugu bimaze kwitana abantu 17 kuva uyu mwaka watangira. Uyu muryango wavuze ko gukoresha indege zitagira abadereva mu bitero bikaviramo kwica abaturage mu buryo butemewe n'amategeko binyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Abayobozi ba Pakistan bakunze guhakana ko haribo nyirabayazana b'ibyo bitero. Abatuye mu karere ka Waziristan y'amajyaruguru bakoze imyigaragambyo y'icyumweru mu kwezi gushize nyuma yaho abana 4 baguye mu gitero cy'indege zitagira abapilote cyagabwe mu nzu barimo. Abategetsi bo muri Pakistan babyegetse ku mutwe w'abarwanyi b'abatalibani bo muri Pakistan. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tukomereze mu Rwanda. Hakomeje urubanza rw'ubujurire rwa Beatrice Munyenyezi mu rugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza ni mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu munsi umwe mu bafungiye icyaha cya jenoside yabwiye urukiko ko Beatrice Munyenyezi yishe umubikira amurashe mu kwezi kwa 4 umwaka ushize. Munyenyezi yakatiwe igifungo cya burundu hamijwe ibyaha bya jenoside no gusambanya abagore n'abakobwa, ibyaha we ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urubanza adutegurira inkuru ikurikira. Mu rubanza kuri uyu wa kabiri urukiko rwumvise abagabo 2 bakatiwe burundu kubera ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, bakaba bafungiye muri gereza ya Huye. Uwitwa Munyaneza Jean Damascene uzwi nka Sadamu yabwiye urukiko ko Munyenyezi yabahaye amabwiriza yo gushinga bariyeri ahitwa ku Mukoni imbere y'urugo rw'uwari perezida muri icyo gihe cya jenoside Theodore Sindikubwabo. Avuga ko nyuma y'iminsi 2 iyo bariyeri ishyizweho bahafatiye umubikira akajya kwicirwa kuri hoteli Ihuriro nyuma yo gusambanywa ku gahato n'interahamwe, nyuma bakamuta mu cyobo cyajugunywagamo abatutsi bamaze kwicwa. Avuga ko ari Munyenyezi wamwisha murashe. Munyaneza Elias Sadamu yabwiye urukiko ko kuva kuri bariyeri uwo mubikira yahavanywe n'imodoka yo mu bwoko bwa Volkswagen izwi nka kombi yari irimo Pauline Nyiramasuhuko ari we nyirabukwe Munyenyezi ndetse na Munyenyezi ubwe. Yavuze kandi ko yari kumwe na Munyenyezi ubwo bafatiraga abatutsi basaga 180 kuri bariyeri yo ku Mukoni bakajya kubicira ahantu hatandukanye. Undi watanze amakuru witwa Nshimiyimana Jean Damascene nawe yemeza ko yaraziranye na Munyenyezi. Yavuze ko uwo mubikira yishwe ku munsi iyo bariyeri yashingiweho. Nyuma y'amasaha make abahagarariye amashyaka ya politike bavuye mu nama kwa Perezida Sindikubwabo. We yavuze ko uwo mubikira yafatiwe aho kuri bariyeri akajyanwa mu modoka ya kamyoneti pick-up. Yabwiye urukiko ko kuri bariyeri atigeze abona Beatrice Munyenyezi afite imbunda. Avuga ko yari afite agakoni k'icyuma aturetse grenade yahaye interahamwe. Uretse iby'abamushinja, Munyenyezi uyu munsi yongeye gutakambira urukiko avuga ko akorerwa ihohoterwa muri gereza afungiyemo ya Mageragere. Ashinja umuyobozi wayo kuba
ku isonga y'ibyo yise ibihano yashyiriweho ngo ku mpamvu yabwiwe ko ari imyitwarire mibi. Mu bihano yavuzemo kudasurwa no kutavugana n'umuryango we mu gihe cy'amezi 2. Ibyo ngo bikamugiraho ingaruka zo kubura icyo kurya no kutishyura abamwunganira. Urukiko rwavuze ko rugiye kubikurikirana. Tugume mu Rwanda, inyuma y'indwi z'ababa zitatu atabonetse ku mugaragaro, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagaragaye ariko yakira umuhuza ku kibazo cya Kongo wahoze arongoye igihugu cya Nigeria Olusegun Obasanjo. Hari haheze iminsi hari ibihuha ku buzima bw'uwo mukuru w'igihugu, harimo n'inyandiko yitiriwe igisirikare cy'icyo gihugu yavuga ko atameze neza, ariko icyo gisirikare cyabeshuje. Nairobi ni inkuru ya Siriyake Muhawe nayo. Inyuma y'umutaga niho Perezida Kagame yakira uwahoze arongoye igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo ku biro vyiwe Village Urugwiro. Obasanjo yagenywe n'ishyirahamwe ry'ibihugu vyo mu buseruko bwa Africa East African Community n'ivyo mu manuko bwa Africa SADC kuba muhuza ku kibazo ca Kongo. Hari haheze imisi hari ibihuha bivuga ku buzima bwa Perezida Kagame. Itangazo ritazwi abaryanditse ryitiriwe igisirikare cy'u Rwanda ryari rimaze imisi herekanywa ku mbuga hwaniro rivuga ko ubuzima bw'uwo mukuru w'igihugu butifashe neza. Igisirikare cy'u Rwanda cyari cabeshuje kivuga ko ari inkuru y'ububeshi. Ikinyamakuru Taarifa candikirwa mu Rwanda cyari canditse inkuru gisubiramwo umuvugizi wa leta y'ico gihugu Yohani Makoro avuga ko atampamvu yo kugira ubwoba ngo kuko Perezida Kagame ari umuntu nk'abandi afata igihe cyo kuruhuka. Congeye koko uwo muvugizi yari yavuze ko Perezida ameze neza kandi ko ari mu kiruhuko gisanzwe. Kuba rero Perezida Paul Kagame yabonetse ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri bije guhagarika ibihuha bivuguruzanya ku gituma atawuherutse kumukubita ijisho. Yaheruka kugaragara itariki 6 z'uku kwezi aho yariko arakira umugwi w'abantu bo mu ishuri rya Hope Christian rikorera i Kigali mu Rwanda. Tugume mu Rwanda, tujye mu nkambi y'Amahama habereye iserukiramuco ry'imbyino z'amatorero atandukanye y'impunzi zituruka muri Sudani no mu Burundi mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi wabaye ku wa gatanu ushize. Abateguye iryo serukiramuco bavuga ko umunsi w'impunzi ku isi ari umwanya mwiza ku mpunzi kwishimira umuco w'ibihugu zikomokamo n'ubwo zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mu nkambi. Mu Rwanda habarirwa impunzi zisaga ibihumbi 130, nyinshi muri zo zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi. Umunyamakuru wa BBC Ivo Bucyana yakurikiranye iryo serukiramuco adutegurira inkuru ikurikira. Abavuzi b'ingoma z'u Burundi bazwi nk'abatimbo bigaragaje cyane muri iri serukiramuco mu nkambi ya Mahama. Hari kandi n'andi matorero y'abakobwa b'imbyino z'ikirundi, abasore bahamiriza mu mudiho w'intore ndetse n'abavuza inanga. Ariko Mvukiye Patrick mu itorero ry'abatimbo ahiga abandi bose. Izi ngoma ziri hose zitwibutsa igihugu. Ngirabibona keshi ko nizo bazimeze ariko n'idarapo keshi ry'u Burundi. Izi ngoma tuzivugije bituma n'imitima turuhuka, tukazivuza dutwenga, twishima kandi twongera tugaragaza umuco wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ko ibitibo turiko turakora n'abana ngira murababona ko haro n'abana tugenda dutoza nabo nyine kugira ngo umuco wacu ugumeho ugumutera imbere aho uri hose. Sudani iri mu bihugu bifite impunzi mu nkambi ya Mahama izirenga ibihumbi 350. Itorero ryayo naryo ryerekanye imbyino z'umuco w'abanyasudani kandi ngo ibibazo bahura nabyo mu nkambi ntibyababuza guserukana ibyishimo. Suleiman Isa ni impunzi yaturutse muri Sudani. Hariho ikibazo cy'ururimi no kutagira akazi. Niba ibi bikemutse byatworohera nk'impunzi ziva muri Sudani, ariko hamwe n'ibibazo duhura nabyo mu nkambi sinkeka ko hari ibintu ubishobora kutubuza gukora igitaramo cyangwa kwerekana umunezero. Simbitekereza. Nubwo aya matorero y'imbyino gakondo yashinzwe n'abakuze ndetse n'abasaza, abayitabira cyane n'urubyiruko ari narwo rugize igice kinini cy'abari mu nkambi. Niyo Kwizera Juliette w'imyaka 19 aravuga impamvu. Urabona ngo ngaha twavuye mu gihugu cyacu ariko ntabwo bisobanuye ko tugomba guta umuco.
impamvu nyine njye nkora umuco w'abarundi ni umuco kama navutse sangaho kuri bakuru ba sogokuru hashize ariko impamvu mba nifuza ko umuco ukwiragira mu rubyiruko kugira ngo batibagira aho bavuye cyangwa se ngo batakaze umuco wabo. abateguye iri serukiramuco bavuga ko ikigamijwe ari ukurinda impunzi intimba zishobora guterwa no gutakaza umuco w'ibihugu byazo. Kwibishaka Jean Bosco ni umuyobozi w'impunzi mu nkambi ya Mahama. Bituma batibagirwa umuco w'ibihugu byavuyemo. N'ikindi kandi murabona benshi haramaze imyaka 20 irenga, haramaze imyaka 10, ariko benshi bariko babyarira hano. Abana bacu bagenda bakura bazi umuco w'igihugu twavuyemo. Ni naco gituma buriya iyo utaye umuco ubutaye byose. Umunsi mpuzamahanga w'impunzi urizihizwa mu gihe impunzi ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda zivuga ko zugarijwe n'ibibazo by'inzara nyuma yaho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi PAM rigabanyije ku kigero cya 50% imfashanyo y'ibiribwa ku mpunzi. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, ubu noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Patrick arasaba Nadine imbabazi, hagati aho Rangwida mu mashimwe n'urunana. Ariko nakuberekeye wakomeza urugendo rw'ubati wagiye. Ariko Nadine n'ikisi ubona kugende nyuma ko nta mwanya mfite wo gutaho Patrick. Ngiye ngobona kumvuye kugura ifarini n'isukari ngiye kwikorera amandazi. Urimo urabyumva? Ndabibona ariko rwose ntabwo ngutinza. No kukubaza amakuru y'umwana. Ngo amakuru y'umwana? Ubu se wamusigende kuko Nadine kandi ameze ati. Kaho. Umwana n'uwanjye ubona musigiye ninge bireba cyangwa nuko ameze neza kandi nkora ko nshobe kose kugira ngo mwiteho nka nyina nase. Urimo urabyumva? Ngo iki Nadine? Ndi nyina nkaba nase. Se ntiyamwihakanye. Ni gute uvuga ngo nihakanye umwana wanjye Nadine? Kandi arakoze ko nshobaye kose ngo umunyereka ariko abyanga. Niki ntakoze? Tekereza nk'ubu ngubu uvuye guhaha dodo. Ntazihaha hari umurima ngira Nyarurembo. Ukazihaha uzi neza ko wowe wazihinze wanjye Nadine. Ntizijya zicika imvura iguye zirongera zikamera. Uzi ko bashumba ari bo baza bakazahira. Windera umujunya Patrick. Ndatira ko ufite imirima y'imboga hirwa n'abashumba. N'ibitoke binekera mu mirima n'imyumbati ipfira mu mirima. Ntunzwe ari inkunga y'ingoboka. Wibimbwira Patrick ndakwiyana. Ariko rero Nadine nuko ni wowe rwose washatse komeza ubuzima. Ninge wakomeje ubuzima mbese. Nadine rero ndagusaba ikintu kimwe cyangwa bibiri. Wowe nyemera nzazi wawe kureba umwana wanjye. Cyangwa se uzamunzanira iwanjye tuzamwita izina. Kumwita izina? Yego. Niba utazindutse barakerere. Ngo amahirwe yo kwita umwana w'izina wayatakaje umunsi ngo wamagara ndi kwa muganga ukansubiza ngo nta mwana ugira. Urimo urabyumva? Ushatse vuga ko hari undi mugabo wanyitiye umwana izina Nadine? Ni ngombwa se ko aryitwa n'umugabo. Simare sindi nyina narari mwizi kuko yagomba kwandika mu irangamimerere. Urimo urabyumva? Waranamwandikishije rero. Ese ubundi ba muri iki gihugu wubahe. Ubu ni wowe utazi ko umwana akivuka yandika mu irangamimerere yandikirwa ku kigo nderabuzima. Yego nitwaye nabi ariko Nadine nyine ndasaba imbabazi rwose Nadine. Mpa amahirwe kubona umwana wanjye rwose. Nzembere tujye no ku murenge rwose Nadine. Patrick ndakwiyana. Warambabaje Patrick. Waransuzuguye. None rero ibyo kuri umwana we byibagiye. Icyakora natangira ishuri ry'incuke. Hano hazaba nkishoboye kumuhisha. Uzamubona agiye ku ishuri. Gira imbabazi Nadine, gira imbabazi rwose. Yewe uravugisha kuri Devo. Yego komana. Nyensi niwe wisabiye gusezera. Ndaharambiwe mama. Ntushaka gutaha kuko urambiwe gusa nye. Hawe data wari ku mana uri nziza koko we. Amasengesho yanjye arakora we. Uyu ni umubyeyi Bikira Mariya amaze iminsi ninginga. Nta wundi rwose. Nye Karame Devo. Ngiye gukurikirana impapuro zigusezerera. Nanavugana na muganga gukurikiranaga. Uganira na mukecuru. Yego mukazana wanjye nkunda cyane mwiza. Kunyitegereza mama. Nibutse uko twakozanye meze mwana wanjye. Rwose kuko nuko ari musaza w'ishyaka namuna mu kazi wawe uriya. Ubundi ngiye rwose sinari kukuzana hano nye. Nabonaga warozwe neza. Nta wandoze mama. Wabihamye mwana wa? Mu by'ukuri nanjye sinari nzi ko nkunda Kristo urukundo rungana kuri ya mama.
ariko uko muganga yanganirizaga nkanagira nkabona Chris aje kundeba umutima wanjye wagarutse pe. Ugiye kuvuga ko ibyo Devote yavuze ari ukuri rero? Niba yaravuze ko nananiwe kwihanganira agahinda natewe no kubona Leya kwa Chris ni ukuri mama. Umutwe wanjye hakomeje hagarukamo amagambo Leya yambwiriye mu rugo rwa Chris. Noneho natekereza ko njye na Chris twari dufitanye gahunda yo kubana nkumva ngiye gusara pe. Ubwo niyo mpamvu wahamagaraga amazina yabo bombi se? Yewe ibyo byo kubahamagara nimwe mu bimbwira ntabyo nibuka pe, ariko nyine Chris aje kunsura hano umutima wanjye watuje numva mama. None se mwana wanjye ko gusura bivuga ko akigukunda? Kugeza ubu sinifuza ko Chris ankunda nk'umukobwa bazabana mama, kuko ibyabaye ninjye wabigizemo uruhare rwose. Sinagombaga kumuhisha ko nabyaye, ariko kuba yaransuye ndwaye binyereka ko nzirikana nk'inshuti bakundanye kandi akaba ananyifuriza ubuzima bwiza. Ibyo birampagije rero rwose. Ubwo si byo ngibyo biranyemeza ko nta kindi kibyihishe inyuma nye. Yuwe, mbega umukobwa mwiza. Migi ubu ntitwavanga dufashe mba bataramudutangara. Ni mumi nkwana ahubwo mundi mubarerere neza. Ni ukubyigaho rwose tukayitanga da. Naho se ubundi rwose Nadine narinyuze ahangaha nyine kugura amandazi ariko nkanagutereta kandi kantu. Unterete iki Honore? Nyine se ubu ntibakiguhashisha kibondo? Barayima. Wenda nyine kugeza ku mwana ageje imyaka 2 umwanya afite amezi gusa. Rero ndashaka kwiguriraho rwose Nadi. Umwana wanjye arayikunda cyane. Uko bushaka ko ngurisha kibondo yanjye se? Yego shana Nadi. Umurisho rwose nubwo kabari gacyana akavanga n'indi. Umva Honore mu bantu bashobora kugurisha kibondo simba mu buryo. Kubera iki se? Ko utari buyigurishe yose nyamuho gacyanya nyine naho ukabona ayo mafaranga. Reka. Mbere yo kuyiduha hari amabwiriza duhabwa kandi niyemeje kuyakurikiza yose. Se ko kuraye nyimye rwose koko Nadi burundu. Umva ntibishoboka. Shisha kibondo ni nk'umuti. Uwo yagenewe ntiyemerewe kuyisangira n'undi. Ntiyemewe no kuyivanga n'andi mafu. Byo subizi. Rwose Nadi nyine ngiye mbabarira umehikiro rwose. Ibyo byibagirwa Honore nyine ngiye kwigaburira umwana. Ko wambabariye. Nifuza ko Migi wanjye akomeza gukura neza. Ndanezerwa cyane burerege ho nagiye kumupimisha umujyanama w'ubuzima kambwira ngo komereza aho ngaho umwana wawe akura neza. Yewe akanangaho n'urugero mu bandi babyeyi ko mwitaho. Genda ukomeze umwiteho rero. Umugaburira indyo yuzuye ariko shisha kibondo yanjye uyibagirwa sinyigurisha. Mbabarira. Hanjye ndumva arafashe icyemezo da. Niko bimeze Honore. Nukuyinywa rwose nkabona amashereka ahagije nkunse umwana wanjye naho agakura neza nk'uwo wawe. Urumva ko nyamara rwose wari kumaho nanjye nkaguhaye amafaranga rwose Nadi ntago ari y'ubuntu hanyuma nawe nyine ugasigara ushaka indifu yo kuvangira iyo wasigaranye. Muranyumvira Honore Nedi. Ndakubwira ko amabwiriza yo gukoresha shisha kibondo bitemewe kuyivanga n'andi mafu nayo ngo ningo ujye kuyivangira mbabarira. Ariko se habaye ikireya niki wasizaho ukaba urimo kuzunguruka ibyumba byose? Subira kwicara yewe icyo nshaka ndakizi. Urashaka iki se wibagiriwe mu nzu yanjye? Okay noneho ubu ndatuje. Ariko se simbyumva neza. Niki washakaga ku buryo uzunguruka ibyumba by'inzu yose? Menya ko ubu ntuje kuko nta mucengezi isanzemo hano. Mucengezi? Ereka buri ahantu hose abacengera ntibabura. Nako abantu binjirira abandi. Simumva neza ariko. Yego umuntu ashobora kuza akinjira mu cyumba akakwihishamo ntubimenye. Ubwo umuntu waza akihisha mu cyumba cy'ahantu atazi yaba ari Ndereya. Ngwino Chris wicare twiganire rwose ikibazo nari mfite cyakemutse. Ntubusi ndakumva Leya. Uziko nkanze ariko kwinjira ukatuzenguruka inzu yose winjira muri buri cyumba cyose. Erega Chris abakobwa bari hanze aha ndabazi. Ntumbwire ko wakekaga ko harimo umukobwa Leya. None urumva nakeka ko wacengeye ari umusore se mugenzi wawe? Sikumenya wafuha we. Niko bimeze jewe wanjye abari uwanjye sinkunda umuntu nyinjirira. None se nkubeshye Kiri nkubwire ngo sifuha kandi mfuha gusa umukobwa utafuhira umusore akunda yaba ameze ati. None se ubundi kwa muganga bakubwiye ko ari urwaye icyanye? Ubu se ndabasobanura ko nari ndwaye ikinyirane. None se indwara ntiyagaragaye? Yewe yagaragara itagaragara icyangombwa no kuba rwose nakize kandi meze neza Beni. N'ubundi nicyo dukwiye gushima Imana.
hanyuma se bakobwa beza ni iki muhishiye urubyiruko muri izi grande vacances harya ziracyabaho kumuseka se ko muri kunseka ibintu uransesheje ni wowe ubajije niba grande vacances zibaho nyamara muransekera ubusada imyaka ishize ntiga ni myinshi pe kundusha se Beni yegora ziracyabaho rero kandi rero wowe na Feliciane ndumva mukwiye kugira icyo mukora rwose Nyirane ubusanzwe Nyiraneza uyu na Feliciane batubwiye kubafasha gukangurira urubyiruko kuzitabira inama y'umunsi y'umunyinya kugira ngo dutore abayobozi ibyo by'ibiruhuko ntibabivuze pe nyine twabahamagariye guhura nka club umunsi y'umunyinya kugira ngo dutore abayobozi nitumara gutora nibwo tuzashyiraho gahunda z'ibikorwa tuzakora harimo n'izo mu biruhuko ubwo mugiye kwitorera abayobozi ni byiza cyane mupfa kuzatora abo mwizeye bazabafasha kandi twifuza kuzabuharanye ukadufasha muri ayo matora ndetse tukanafatanya gukorana gahunda y'ibikorwa tugomba gukora ubwo muracyantekereza Nyirane cyane yego kumana ahubwo sumva ari urubyiruko rwakora rutagufitanye nombarise njyewe ariko buriya simpari pe ntuhari guteze kandi uhari ubushize wowe na Feliciane narabibabwiye Nyirane erega murihagije akose Nyirane mwebwe barabacutsa nimubimenye ariko anye kuhagera gusa byibukanye Nyirane mwebwe muzitorera ababayobora sibyo ibyo bikorwa mu bitegure neza nindamukana nahaje nzaba nitabire rwose nk'undi muntu uwo ari we wese akosanye ubwo ko kugiye kuducutsa pe ese kureba ku isaha nk'ufite indi gahunda muri uyu mugoroba kiri ahubwo narangaye isaha irangendana none se ko ngeze hano bigaragara ko ari bwo ukihagera ukaba utambwira ko ugiye ku izamu ugiye ni ahantu mfite gahunda Leya ahantu ufite gahunda kiri yes ubu rwose nari nzi ko uyu mugoroba ari uwanjye nawe nta kirogoya none aho hantu ugiye haraturogoye pe ahubwo se waje nkakugeza iwawe ko ariyo nzira ndi bunyuremo utangiye no kunyuhura kiri none se uragira ngo ngusiga aha ngaha ntazi isaha ndi butahire Leya ugiye se kiri nakubwiye ko hari ahantu mfite gahunda Leya basi se waretse aho hantu tukahajyana koko ngo tukajyana aho ugiye kugira ngo tube turi kumwe sha ubundi ukantahana ukangeza iwanjye ukabona gutaha iwawe nese urumva twajyana muri gahunda yateguwe utarimo gahunda ugiyemo tutajyanamo se ubwo ni gahunda nyabaki koko kiri menya ko hari gahunda ngiye mutatumiwe Leya ndabimenye ugiye gusura Nyesi kiri uti nta handi ugiye yewe ugiye gusura Nyesi nk'ubwo Nyesi umuzanye muto aho ngaho guceceka si ubucucu Kirisi we sinkumva neza ariko kuba naracecetse si uko nyobewe ibyawe na Nyesi kiri sinyobewe ko mwakomeje gukurana akagusura ukamusura cyokora ndumiwe noneho mbuze icyo mvuga wavuze isi ubu rero uzi ko ntazi ko ari we wari umurwaje ubwo yari mu bitaro uti buri kanya ntiwanyarukaga ukajya aho arwariye wari ukijya mu kiruhuko se ahubwo cya saa sita ntiyaryaga ari uko umugaburiye siho wagoroberezaga none se wabikubwiye bimubajije yaraje arabikubwira gusa cyangwa yakubwiye ko bitwaye iki nuko wagombaga kunsubiza se ubwo ndumva ibyo nta mwanya mbifitiye Leya urataha ngo uhe lift cyangwa nigendere uraza gushaka utaha Chris atewe n'iki kurakarira Leya bene aka kageni Leya se agiye gukora iki nyuma yo kuguterana amagambo ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu gusa mbere yo kubasezeraho nababwira ko perezida wa Amerika Donald Trump yanenze cyane Israel na Irani ashinja ibyo bihugu byombi kutubahiriza ihagarika ry'imirwano hari hashize amasaha make atangaje naho muri Ukraine abantu benshi baguye mu bitero by'Uburusiya bwasutse ibisasu ku mujyi wa Dnipro n'umujyi wa Samar uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Suzanne Lennon. Amakuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Mwakoze cyane witamo BBC Gahuza Miryango.